Maitay civilian hatpakano, cookie narco terrorist. Nasi bawada okram ibobi honorable former chief minister na cookie narco terrorist na jiri gimi tarwado hatpani se kari minita hai krageba. Outer parliamentary constituency the ka khibani Oza Alfred honorable MP jiri the thok kiba thok ta lai khidra angang hum yaro mi tarwado jiri bam dagini kari gidam ta ngasi bawa condemn message lakriba kari no ngasi bawada Congress na manipur ngasi thol bi irang se cookie narco terrorist na thon mani haba si line what only way is sin bangam dribasi kari no have sa a question am tang tawjage marung na habi raga dinga se yam ngai jagani manipur misa mapa cookie narco terrorist ni manipur ngasi thoi ba irang cookie narco terrorist na thon mani manipur kan ba honne go honorable chief minister 𝗏𝗏𝗏𝗏 aduna sigumba pursi punama khangnasi manipur ge honorable chief minister manipur kangani haiba sigi mai klar khudam di drug thing mana sakini popi yan mana sakini uman kan mana sakini border fencing na sakini ILPP mana sakini ILPP wo misek mana manipur tuai na bokan khaloi manipur kan bokan khangani mi la kunsa gi dimane ILP madu chana liba kanano honorable chief minister 𝗏𝗏𝗏𝗏 na BJP ge lengak ni aduna sigumba flag and figure da ngangnasi ekoi haijaning bo se adom adongi apik po khalon thadok piraga apunba manipur gi saktam da ekoi sanni nasi aduna oningo ojesanu oningo community oigesanu manipur thugai na silak padodi manipur ekoi gi yang na bani haibasa ekoi khuding warep lomin na sa. Okay, that's was final question when lecturing was if ekoi gi hojiki congress ki mathak allegation me am dawri machima congress party laksege yam tena that's was selecting was ITLF amadi kotu na taliba demand punam siga ekoi gi BJP gi minister ani yauna ekoi gi BJP gi MLA taret che makoi na tan demand se chap manari bako masi matang de ekoi gi BJP gi yeng da kamaina yeng bi hai tare makoi ge demand sing matang da akoi honorable respected president madam sarda na che thak rabani regulator do dum lai rabani mam public domain na phangai ko action lokot na bhai tare party ni na honorable minister ni na ekoi na ekta party na madu tawba ya ba ya da mam yengam mani hai tare aduma number 1 atuga miras democracy the majority carries the vote hai ba malai masing yam le basi kana no je dum khangna rabani hojik lai bai koi kano da cabinet minister da mai koi ni chakar ga joi koi tara le rongi ni na khale na khanja including chief minister ko aduna majority carries the vote ni me ani na demand tawre haina madu da BJP ni yai haiba du di langani demand tawre ba ani du di masana dum khangna dum manipur khongda ba ngam rangam da bra je jo koi loi khange matik lai raga di they can come out and they can have a chat with us mai koi koi gori sana se ke su kai de na honorable chief minister always welcome them to have a talk. Number 1 sidama haira cameras manipur gi mito khandok pagi chairman ha paje koi cabinet sub committee gi masi gi chairman je koi honorable minister le pau hokip ni ko okay sima ma'am kau biranu aduna mana ga lai ri bakari se kari no ha ma'am mana ne muk demand to risina hoje yon to demand to risina aduna ngasai congress ang gi wo hanga ba mr hore ha tare koi gi somda congress ki luching basing na koi gi ITL ko unaru gi wafam ni somda chief minister na even assembly de admit to gi baje to bring peace in manipur manipur da shanti pur na gi namukta ekoi gi Guwahati da chatlaga ekoi gi cookie MLA sing phami bogi unaru bai wafam adugen india gi hojik solicitor general na ha batare supreme court of the manipur gi chief minister is currently in touch with all the cookie MLAs ha bagi wafam jo yaw hetare adwai de hai jara cameras yam live one adugi photo honorable chief minister na tawri duna shanti purak na ba alfena chalo duna vote khomne april ni tang tara khena bisi lai okay thank you very much si pochi clear hoina se ba honorable chief minister na in touch tawri ba aduga kasada ori sanandana Guwahati chatna tawri do aduna shanti purak na bani aduga oja alfero ina chalo duna hojiki vote thada ba yaro da cookie NP kamudu unaraga vote thada na ba hairu bai ni vote phangi okay thank you hai kamai phangani ni mayam clear ai wang mayam over simplify or masida allegation ye wafam nate lairiba thorak khiba lakliba hongma political gi kan listed ama hongak pa haitare aduna madugi matung ni kon haijabani madugi proof evidence with letter amadi tongan ba thokhiba thodo kharagi incident sing loina na handak dam loisin khiba parliamentary lok sabha election da lai khiba amadi madugi mamang da lakhiba thadok thajin tongna khiba letter thokhiba press meet loina na aini ngasi hariba wafam adu taseng namak chumlamgani amadi chumpham thoi loina chumlaba wafam ni habe sumai thamjage maramdi hojik miras na pandiriba aikoi letter adu memorandum reference number 57 by 02 by WKZIC memo 2023-24 gi reference number da 25 November 2024 da mioi mangana sign tawraga WKZIC gi tare World Cookie Joint Intellectual Council gi ekoi gi president vice president yauna secretary amni consultant yauna mai koi mangana sign tawba letter ni
Miras masida iriba letter sigi manungi pot chatragasu letter si kanada address tawi haibasidi Manipuri praja sing hena khangnaramagani ay amukasu remind tawjarake Rahul Gandhi ji Honorable MP amadi Leader of Opposition Lok Sabha amadi Sri Mallikarjun Kharge Honorable President All India Congress Committee address tawbudi letter sida palibasi kanino haiba matamda ikoigi Cookie Political Solution Bill under the Jammu Kashmir Bifurcation Reorganization Act 2019 C Puthok Pinaba introduced on the House to move on the Tamakpani. Masida Lai Basi Karino Habakanda Miras, Luri Basi Karigi Damak Congress the Asigumba letter ama Taribano Congress na Masigi letter si accept the Krabrana Tagato Dribra Hibasi Tasenabak letters to the address to the leader Anina Manipuri Prasasing the Sandopum Toy. Maramdi Mirasakun Uzabada Pongan platform Kada Congress ki leader karana Manipur cha iba mai asi da gi hajin bagi mawong da separate administration p na ba suggest torok pa mai ko social media coordinator ai maming di pan kaujagrai atu ka matung tara ko da mu yamna bokhel oiba senior veteran Congress political leader p sidamram matamam gi home minister oibiram ba madi Manipur da su chana bada achoba thodang lobiram ba p sidamram na Manipur thoi beirang asi loinan ba matangai ba pambai di Manipur da lairiba tongan tongan ba community ahum maru oina kuki Maite Yamadi Nagagi, Magi Oiba, Tongan Bok and Oma administration, same Matung separate administration, Peter Kakung, Oiganiga Haikiba, Adukomayam the Fazada Bama the Chagi, but Mais the Gi Haiba, Brazagi sentiment Kangdaba, Manipuri Singi sentiment Kangdaba, leader Amagi Adukomayamna, irresponsible with a statement, Adu Manipur Swida, Adum placement Ani Silagadum Russian Kiba. Adun Adukumako Pamzade, Sigum letter ama openly, Nasi Praja Singi public domain, the Lakpasin attack with the Manipuri Asi Toy Birang Asida. Congress amadi ITLF loina kotu amadi WK ZIC gi marakta understanding ama leinarabra yanaba ama leirabra maikoi khut samnaraga chapinarabra haibase tasengna ma praja sing hangnaba wapam adumak ngasi ekoi BJP na hangjabani hangduna laksabani maramni miras aikona tongan ma letter da khangi vote piroidabani BJP da vote piroidabani natraga vote thadaroidabani haiba Tongan ba cookie in P Yauraga, Tongan ba ITLF and Kotu letter C 17 April 2024 election gi mamang da muktoki Makatarabudam 25 March 2024 da muktoki aduga Makatarabudam 22nd March 2024 sumaina series of letter meko election ji tawrodabani India na meko gi demand pidrabadi election the board thadaroidabani hairamaga handak pangthoki ba election to the outer parliamentary constituency da cookie gi voter ayamana Congress the board pirakpasina takpadi They may against the Indian politics, but they are favoring the Congress party. Have a make saying Kudami, I don't know, Kotu ITLF, Amadi, WKZIC na Congress the board Pirapas in a Takpadi, Amadi Narang, Pongong Sarva 25 November letters in a Takpadi, Nasi, Manipur Toy Virang, the Congress Amadi, Manipur separate administration Taliba, Cookie, illegal immigrants in the Semba, Kotu ITLF, Amadi Tonganba, World Cookie Joe Intellectual Council ga Mari Lainarabra Amadi Yanarabra Havise Wang Amo in a lady, Maduma Point Thamsaning Badi, Madubi make Laraba Kudam the Hosiki letter sing, letter number Amadi Proof Lazare, Masina Tapani Adana, Sigumba, politically mileage long of a Tabak Tobiganu, Manipurangasi Chak, Maisi, Cookie narco terrorist singer, Tonba, Cookie illegal immigrants in a Tonba, Tanipangi. Kalisu khangjadraba angang amabu thawai lokraba nupi ahum yawna angang ahum loina mi taru ma jiri bam gi thogdokta mi hathina hat khaba cookie jo adu ma terrorist ni adu ma cookie jo terrorist sing asida narco terrorist sing asida aikhoina maikhoina ngasi tawrliba demand sing asidi tasang namak yamna phongna Congress to pisilak pasina takpadi Congress ka mai koi mari lainare ha basida mayek lar khudam ni tam okay that's right follow question hoina laksaning baje Prime Minister Modi amasung ikoi union Home Minister Amit Shah da cookie gi maikai digi specially ITLF amasung Kotu gi maikai digi hanjin ikoi letter mayam am pi gre da memorandum mayam am pi gre makoina pi diba memorandum ayam bada and again mamangi cookie MLA tara haibata including 7 BJP MLA minister ani yauna moina piba moina demand to punamak tasu separate administration amadi union territory gi wafam ji yauri haibata Prime Minister Modi amso Amit Shah da piba chithi siga aikoi Mallikarjun Kharge amsung Rahul Gandhi da piba chithi ani sigi khena baje kamaina aikoi gi difference to bini BJP yamna khenai miras number 1 kaino opposition na bill move to way ade ajdi constitutionally democratically loina khangna bangatani opposition na bill move to re da mafam jida letter si pisil le ja ta sing na praja sing da block am to ra praja sing da khoisau na han na ba yek na ba sing na tharak pa lang ne
sigi langsi sigi letter je acknowledge to de haina congress ke leader na habiyo manipur bill di das was to be ai private member bill private member resolution natte bill ma'am am move to be ai bill do yes ai ko gi pass to ngam da du di magi number du ngam da du na to ngam ne du move to budi ai anyway maruna congress party da gi ngasai allegation ma'am am lakre response lakre soidana react to bi ngam ni number 1 je ko gi uk elected chief amasung home minister gi matang da yana bagi masida assam gi chief minister hemant biswa yausal laga cookie ma'am na pak tak na ko BJP ta support to khibagi matang amaka pukhalai masida election gi yeng de yeng agadi mamang de congress ki MLA ama phawwa ekoi ki cookie gi marak ta gi karak khide masina takpadi loina makse na ekoi BJP support to khibagi wafam ni number 1 point ani subada metaphor ma ngasai analogy im pukhalak pasi chithi thaba khakna yufam oiraga ekoi gi congress amadi ITLF na traga ko tu yana ena lokle pa yaroi nungsi jabal sabi amada pakang yam na chithi thara su chithi khudima ki paukhum pirakani habagi asa expect to ruba yaroi loinak ni yare expect to ruba yaroi ha masi ki metaphor um pusalai aduga haiba chithi sida yauriba masi da yauba ani suba perada haiba si to implement and fulfill keno amadi UPF government of India haiba si ngasai BJP government oi doine das ko sigi government of India amadi UPF aniga wari sana kibagi wafam da fulfill to godong ne haiba wafam je makha da yauri baje was agreed yanagi 31 August and 2nd September haiba chithi jina achum boiragadi masida yanagi baje union territory ama piba haibagi wafam amasung separate administration piba gi wafam da yanaki haidana government of India ga hainari adu chithi si chumena BJP na haitaragadi ekoi ki world cookie joe intellectual council na hairiba government of India amadi keno UPF ani na wari sana bada yanaki ba wafam si separate administration gi wafam si yani hairi masi da de kari habini miras kari bu haisige Nagaland ga yanaraga manipur da piu na che ijalaga di kamaina iri ba chithi no aduda maga dugi line dong puthori du government of India ga yanare hare government of India ga yanaraga Rahul Gandhi da chithi iri chi kari gina number 1 question irrelevant to maga yanaraga chaw ga di man piu haira ga di potul la yadre aduna takpodi to maga yanagi ba leite chithi thari ba mi du da piu haibani taseng haira kan ko government of India ga yanagi haiba gi 31st August ki natra 2nd September gi proof am to puto piro number 1 then proof laite adu government of India ga yanaraga Rahul Gandhi amadi Arjun Kharge da pivajina takpadi masigi chithi da yauri ba government of India ga yanai ya se baseless ni amadi maikoi na chithi address to basina takpadi mase aikoi gi government ga mari surai leine de ha basima number 1 thamjarage okay number 2 SS hawkip ki matang do panbirak pa yam nungai jare koi gi nomai huran magi case ma miras ai DGP pool second ma dagi tawkhibadu apet khangbi hobra yes yam thang hawkip ki do okay aru ja chen bane SS hawkip ari do Myanmar bachani ma ga ni su tong narami je congress matam da 2005 8 ta lore ne manipur Myanmar da paste to ma su tong narami bi ngasi di pung lore ena ye da case lai ba misak ne ma na torpe allegation do Hemant Biswa Sharma na 20 June 2023 da chief minister ki letter ga loina na magi letter heta mari sulai loina de baseless ne clear to gre si pc da baram ngam brava chief minister ma allegation to do akhoi yidi chief minister honorable chief minister biren honorable chief minister counterpart oriba honorable Hemant Biswa ta hairaga kutak to letter thori ne ba congress ki honorable ibo bina pd dram nam da sumba official letter ma tholak ba ngam brava kana de toksi Delhi da soiraga Manipur da press meet tawne yaroi biras aseng mangang ji proof and evidence ta chana ji ko number 1 adu ma tham ko da so matang question am da hang jauge nasai congress na high congress ta ikoi gi BJP na charge to bakanda obviously phangju phangi ko ikoi gi cookie gi vote che and congress party na outer parliamentary constituency da phangi adu vote chu congress na ka gi masina congress amasung ikoi gi cookie gi maroi ba body sing ITLF kumba ko tu guma mayam sika yanaba leibanu nu maram oira kanda aikoi gi moi political objective mayam sida congress na favor to budunu maram oira kanda moina vote phangbani haidana BJP na hairi ba ko sapana ba ai BJP da mulak chani busina BJP na solid oina mamangi election da assembly election da ka baje cookie da mafam sing da out of the 10 cookie MLA tarit amadi solid aikoi gi BJP gi MLA ne huge overwhelming success hai batare BJP ki side masina karama mongda ikoi cookie peoples na vote thada bane lobu yage was there any crisis like this which we've been facing right now
matamduda separate administration question lakraba manipur separate administration separate nate ai question laksage praja gi domain da lei hojai koina thengari ba problem se thengnar matung da cookie in pin ma koi bot hadar hoina che thokre am clear hoina ai date klo na letter do utchara ke da demand di lei han da gi demand gi wado ai haijara ke ba demand gi wado ai haijara ke ba ngasai gi hemen da biswas yawi haidro yana ba da adu yaudre na sengdo khre ba mari chulai leina de hai khre ba chithi ulle ba sida ge na karam proof pam is there any proof you need laitre ba ko number 1 hausi ki som da to ba sana gum se ba aina haija ba de proof ta puthok pi ro ba mina delhi da train accident thoga manipur da yaroi hai du yaroi me man delhi da tori ba nupa da na tholo ba okay ado ai aurin kan simala age ba ko number 2 husi ga ilak sar ke husi ki board ka mari leine hai je miras number 1 ko na khang da bu se ai letter loina porok pane I say ITLM na thok board thada ba yaroi thok pasi ma'am se board thada ba thok no board thada ba yaroi boycott tawre maram di India da moina toy demand ji India government pi dre dana adu mai ko India government India ki constitution ji yaning de India government yaning de high krabane adu ki potu thok krab matung da kamaina tang tara da ozal fer oi ma'am chalaga board khom ro board phangi je BJP di board khom chat na sa April ki tang tara 2024 ki marum na sa hai ba do Alfred ne Victor Kaising ne working president ne ko yauraga chaptana sida unaru re jomi council ne cookie in manipur bo thadar ro hari ne ba India ki election de boycott tore hari ne ba sigi posi convince toroga vote thada lei ne ba adu ki photo da kai gum khara leibra hangmuni da question ni ko sima adu ko makha tarak da mira suji ki Kamal Babu ge ai gi marup na hai badu aina sum khan ma marup ki kendra oiram su yai hai tare suji ki do aina sum khata jabada adu Kamal Babu mang kharganda Delhi da chala protest away mo to Manipur da Kamal Babu gi matang da protest am tormaga de I should appreciate it ko mang kharwa ta mi da Delhi chapai mo to swai da nei ram ga den phajagadra na khalle adu ba ai khoi di Kamal Babu gi matang da honorable chief minister already high kre ngarang maktu su letter ma thorok pani adu gi letter da government na khoi di yaug de ne clarify torok pani hai tare army na thorok chi da adu na sida mira sai na haijaning ba sai ai khoi gi leader na yoram me ba ai khoi di la le na tra ga yaug de mari leina de je khoi clear cut da thamme aduga congress ki na khaipe thairap to ba hai tare adugi nungai ji da bu phongdok se bani aduga na sa uncle na hai ba ma leidana su tawre kari go ma yanani hairame su tawne mi se kari gino mi tara mari leibu su tawne ma ju mira sia abra ba matam du da India army da na traga central paramilitary force da nongi ka ki ba leibra ba 2005 da hai ba ku ki la lo lup sing jina duga Myanmar ma chaw ba ss hauki ki UK ne lepsi kamaina Myanmar da base to ba mi amana Myanmar ma cha amana leader oi ba group si ga kamaina su sign tong mi bano ba mira si tor mi banu pa ji ma ko kana no pi si da bram ne lo ne mani pu da man taw ri se amu parliament ni mamang da man karin amu hai remove present government impose PR si ju ma hai gre ne si gi post da ngasi baw da congress na condemn ju tok de yaning da bo su phong dok te la le ju hai de choi gre ju hai de ko aina hai janing se aduna aina hai janing badi manipur ge hojik thoi ba irang sida Congress ke leader na hek chai ba mai da gi haiba ya ba gi haiba gi mong man ba hai tare akan ba wangang lak pasida Manipur Pradesh Congress Committee na press ta wi ko yai but hai di bangang lo mi sing da ki kari gi dam statement thok ta mano hai ba ki question ne ba ina tok jari se masina takpadi Congress di Delhi da ama Manipur da ama haiba gi mong do leira bra haiba ki question mai tok jar ke ba sima aduga hojik miras na hangki ba wang sing da natta ba ai gi marup nang sa ma palenda akoi gi BJP gi worker na ka no yelam mi haiba ma lei ko si matang ji de mira saina rugum se handak MLA gi mayum da changa thugari me am do kana no se loi khangam ne photo ko kono proof lai rabani to paleng gi de bu pau photo thora ong gi roi ado handak ki yum mai tha ba do ado da di MLA gi changa tha ba ji kana no je photo ko no lai rami ko hoju ji MP oi ba ma ga kap in na photo ko yaw mi ga yaw gi am lai ado na ID proof ko pon na haija bani ado na sida yamna la na chala da bi da in haijaning ba se do ngasai maru na KPA gi MLA om hai ba do ani katan KPA gi om su de ko aduna sumaina lai re aduna ai ba haijaning ba se miras ngasai ka kana ko da hangjabo hangbi bo hangdo ai as a spokesperson of BJP mo na haijagi Manipur da irang solution na mo hona ba da tongan ba kuki leader sing wari sanaraga losin na mo hona pa thadau gambu ga yana da na wari sanaraga masida kasada anirang ne Manipur santi lai na lauthoi jimira om lak su buji da ne jiri dirang holis 16 ba haijin ba mo yauri ba Manipur irang se artificial communal crisis ne Manipur gi se who artified it adu dai khangdra but we have a suspicion on the Congress because demand ji karagar man rakpa adu vote thadar mo have communal Congress ta thadar jilakpa sini ko khara lei rabra ha ki question duni ko na handa that's what Manipur chief minister na aduga
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯅ ꯇꯠꯇꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤꯗꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯅꯥꯔꯀꯣ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯏꯃꯥꯏꯒ꯭ꯔꯦꯟꯅ ꯊꯣꯛꯍꯟꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯅ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯊꯣꯛꯍꯟꯕꯅꯦꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯧꯗꯣꯏꯔꯒ नो हाइरिबा कुकी इलीगल इमिग्रेंट सिंह दो अदुगी कुकी नार्को टेररिस्ट सिंह की बोर्ड से अखोइदी याद रेबा मोजे सुए याद रे अखोइदी हम क्लियर कट ओइरे 1961 डिसेंबर 31 की ममांग दा लैखिबा सिंह दो अखोइगी फैमिली नि ना कोइ यारेबा ओनम चीफ मिनिस्टर अदुग मदुगी मतुंगी दुदी कुकी इलीगल मोइना ने थोलिजे मोइगी कमुना लाखिलगा ने मनि थोलि बिरांग सि मिरास अदुग थोलि बिरांग सि की कंबु सिगा वरी सानरगा यानरगा सोमदा बोर्ड का फंगकपदु ददी करी लैरगे हाइबदो मियोबा मोइना हंगबनेबा अदुदा लेबर लेतबदुदे अदुम मतमना पुजरानी अदुम खंगजरगदो वारिनी को सिदी कनामतना हुजि फावबदा हाइबा ngamद्रगजु बट लेरिबा consequences मैमना थोइबा थौदो वाथो पीरिबा चिठी मैमजिना मरि सुम येंगपा ताना मखोइ अनिजे मरि लैनरबरा करिगुम अंडरस्टैंडिंग अमा लैनरबरा हाइबनि को कोइना बगी मरि लैनबदु नते अंडरस्टैंडिंग यानबा अमा लैरबरा हाइबि क्वेश्चन ने अदना मेरास मणिपुर शांति पुरक हाइबा तारगदि नंबर 1 इनसिल बटोपियु सरकार ठुगाइना होनबिगनु नंबर 2 सरकार कायरगा मणिपुर इरांग पोरकन इरांग मसिनगनि हाइबा वखलोन नंबर 1 थादोपिरो whoever it is aina haijaring ba appeal se masida political party oiba wafam leite masida ikun haijaning badi manipur da ngasi thoiba irang se kadai dagi thorokono how it happened why it is happening till now kari gidam ta huji pau thoiba no se sigi question je koi khangmin se maitai gi civilian hatpa kanano cookie narco terrorist ngasi bawada okram ibobi honorable former chief minister na cookie narco terrorist na jiri gi mi taruga do hatpani se kari milita hai krage ba outer parliamentary constituency the ka khibani oza alfred honorable mp jiri the thokiba thokdok ta laikhidreba angang ahum yoroga mi taruga do jiri bam dagi ni kari gi namta ngasi bawa condemn message laktriba kari no ngasi bawa congress na manipur ngasi thol bi rang se cookie narco terrorist na thon mani haba sigi line what ahum yi wai sin ba ngamdriba si kari gi no haba sa a question amtang tawjage maruk na habi raga di ngasi yam nuai jagani manipur da misam atpa cookie narco terrorist ni manipur da ngasi thoiba iran cookie narco terrorist na thon mani manipur kanna ba honne ba honorable chief minister n bireni aduna sigumba pursi punama khangnasi manipur ge honorable chief minister manipur kangani haiba sigi mai klar khudam di drug thingmana sakini popi yan mana sakini uman kanmana sakini border fencing na sakini ilpp bana sakini ilpp ba misek mana manipur thuaina bo khan khaloi manipur kanna bo khan khangani mi la kuntra gi dimane ilp madu chana liba kanano honorable chief minister n bireni madi bjp ge lengakni aduna sigumba fact and figure da ngangnasi ikoi haijaning bo sei adom adongi apikpo wakhalon thadok piraga apunba manipur gi saktam da ikoi sanninasi aduna oninga ojesanu oninga community oigesanu manipur thugaina ba silakpadodi manipur aikoi yengnabani haibasa aikoi khuding warep lominna sa okay that was final question when lecturing was if aikoi ge hojiki congress ki mathak allegation me am dawri machima congress party laksege yam tena that was lecturing was itlf amadi kotuna taleba demand puna masiga aikoi ki bjp gi minister ani yauna aikoi ki bjp gi ml taret che makoi ni tan demand se chap manari bako masi matang dadi aikoi ki bjp gi yeng da kamaina yeng bi hai tare makoi ge demand sing matang da akoi honorable respected president madam sarda na che tha krabani regulator do dum lei rabani mam public domain na phangai ko action lokot na bai tare party ni na honorable minister ni na ikoi na ekta party na madu tawba ya ba ya da mam yengamani hai tare aduma number 1 aduga miras democracy the majority carries the vote hai ba malai masing yam le basi kana no je dum khangna rabo wane hojik lei bai koi kano da cabinet minister da mai koi ni sakar ga joi koi tara le rongi ni khale ni khanja ba including chief minister ko aduna majority carries the vote ni me ani na demand tawre haina madu da bjp ni yai haiba du langani demand tawre ba ani du masana dum khangna dum manipur da khongda ba ngam rangam da bra je koi loi khange matik lai raga di they can come out and they can have a chat with us mai koi wari sana se ke su kai dena honorable chief minister always welcome them to have a talk number 1 sidama haira cameras manipur gi mito khandok gi chairman hap je koi cabinet sub committee gi masi gi chairman je koi honorable minister le pau hokim ni ko okay sima ma'am kau biranu aduna mana ga lairiba kari se kari no habis ma'am mana ne mung demand tawrisina hoje yon tori demand tawrisina aduni ngasai congress ang gi wo hanga ba I miss to hore tare ekoi gi somda congress ki luchingba singna ekoi gi ITL ko unaru gi wafam ni somda chief minister na even assembly de admit tawgi ba to bring peace in manipur manipur da shanti purok na ba gi namukta ekoi gi guwahati da chatlaga ekoi gi kuki MLA sing pham bagi unaru ba wafam adugen india gi hojik solicitor general na ha batare supreme court of people manipur gi chief minister is currently interested with all the kuki MLAs have gi wafam jo yaw hetare adu hai de hai hai jar ke miras am live one adu
Honorable Chief Minister Tawriduna Shanti Puranaba, Alfena Saluduna Board Common, bring it Tangtara, Kenavasile. Okay, thank you very much. See, what's clear in a seva. Okay. Honorable Chief Minister, in that story, Badu Casada, what is Hanandana, Guati, Satana Tawrida, Aduna Shanti Puranga, was Alfredo in a Saluduna. Hojiki boat had a yard with the cooking, Pikamu, Unaraga, both had a high revenue boat. Okay, I don't think I'm finding it clear. I want my Miras number one, Kano, opposition bill moved away at the SD, constitutionally, democratically, Loina Kangar Bonatani. Opposition bill moved away the Mapums, the letters official is touching the Plajas in the block of Toraga Prajasing the Kushau Hanava, yet never seen the Tarak Lang. Sigi Langsi, Sigi letters acknowledged to the Hina Congress leader in Hibio. Manipur private member bill private member resolution not bill ma'am amaka move to bill yes I could pass to wingam the mangi number do ngam the move to anyway